Nastavljamo u romantičnom tonu. Kako je ljubav izgledala 60. godina prošlog stoljeća i kakve nježne uspomene iz tog doba nose naše glazbene dive Zdenka Kovačiček i Tereza Kesovija, otkrile su u iznimno intimnom intervjuu našoj Idi Balen. Ljubi, jer strune srca glasno poje. Ljubav je uvijek ista, sretna ili bolna, uzvraćena ili ne. No način na koji ljubimo se s godinama promijenio, barem tako tvrde naše poznate dame koje su prva iskustva doživjele 60. godina. Tada su se, kažu, mnoge stvari puno lakše rješavale, ali jedna bitna ne. Ono što je bilo koji put nerješivo, to je recimo, to je ona ljubavna bol. A to su bile takve suze, to su bile tuge, to je bilo nešto prestrašno. I sasvim sigurno mi nije padalo na pamet da potražim utjehu u nečem drugom. Zagrljaj. Kojem dražim zagrljaju? Sada u nepoznati zagrljaj padamo preolako, a i prije je bilo prilika, ali nije se ni pomišljalo iskoristiti ih jer slušalo se srce. Ja sam s 13 godina počela već na turnejama nastupati u noćnim klubovima, u velikim programima na televiziji, pa naravno da je i kod mene i taj nekakav intiman život počeo ranije, ali ne doslovno, nemojte to shvatiti doslovno. Ja sam recimo prvog dečka imala tek sa 19 godina. A tko je ovoj divi prvi zavrtio glavom? Jedan izvjesni Zvonko iz Splita, koji je svirao violinu, tako, ali imao najljepši osmijeh i rupicu u bradi. Nekoć je, kaže, bila dovoljna obična šetnja da sva čula zatrepere i pokoji stidljivi dodir. Samo kad te drži za ruku i kad te poljubi u obraz, gledate i ništa više od toga. Iako Zvonka nikada poslije djevojaštva nije susrela, zna da je dolazio na njezine koncerte, ali nije se javio. Odgledao bi i otišao, zna da ju je cijeli život nosio u srcu, kao što ona čuva jednu fotografiju. Ta fotografija koju je on meni poslao s Marijana, on sjedi, mene je zagrlio, on je tu, a ja sam noge stavila ovako. Tu su mi noge da ga slučajno ne bi dotaknula svojim koljenima. Zdenkina prva ljubav bila je, kaže, sudbina. Praktički život mi je njega donio kao da je to sudbina jednostavno tako predodredila. I to je bila ona najčišća moguća romantika. A te romantike, tvrde ove dame, sada više nema. Djevojke bi trebale pripaziti kome će se predati. Dakle, ta scena ljubanja gdje oni... Ja to ne mogu gledat, meni je to, ne znam, meni se čini da smo se drugačije ljubili, ljepše. Imale su one i tada puno prijatelja, ali dalje od prijateljstva išlo se samo s pomno odabranima. Ja nisam imala vremena kao djevojčica imati stalnog dečka, ali sam se kretala u muškom društvu kao maloljetnica. I na koncu, što je ljubav bila tada? Nešto čisto, kao nešto što treba čuvati kao neki krhki cvjetić, koja ti donosi radost u životu, koja čini i oblačan dan sunčanim danom. No mi ipak vjerujemo da je i pola stoljeća kasnije mnogima od vas današnji oblačan dan sunčan zbog ljubavi.